Ya uyu munsi amakuru ahari muri Rubi ni aya. Yes, uyu munsi ndabaha amakuru ya Rubi. Murabizi amakuru ya Rubi ahantu ava ni kuri Twitter yabo, niyo makuru yizewe kuri Twitter cyangwa se kuri Telegram yabo. Yakambereka ahantu amakuru yizewe ya Rubi abari. Amakuru ya Rubi yizewe uyabona kuri Telegram. Aya ni amacano yabo yizewe byibuze. Iyi ya mbere Rubi Global Community ndetse na Verified Rubi Merchants. Aya niyo makuru yizewe ashobora aboneka hano kuri ino channel ya nyuma, Rubi Global Channel, Rubi Global Community ndetse na Verified Rubi Merchants. Ahangaha niba ushaka no kugura Rubi uzigurira. Dusubire inyuma tujye kuri Twitter, amakuru y'ingenzi mukeneye kumenya. Abantu bataratangira Rubi, abantu bamaze kwigiramo, aya makuru n'ay'ingenzi kuri mwese. Yes, amakuru ya mbere nuko amakuru ya mbere utakwiye guhusha n'aya ngaya. Ku itariki 27 z'ukwa gatanu, abantu benshi bagiye kubona kuri Twitter Rubi hajeho breaking news. Breaking news yavuga ko Rubi ihitinze miliyoni 5 za minus. Iyi ni milestone ikomeye cyane. Iyo community igenda ikura bituma na utility y'iyo coin iba nini kandi bigatuma agaciro kayo kazamuka. None amakuru ahari uyu munsi aravuga ngo Rubi yashyizeho breaking news ivuga ko imaze guhitinga 5 million miners. Then baravuga at 10 million global miners of these exchange Rubi want Rubi to be listed. Umunsi tuzatwageze kuba miners miliyoni 10. Ni iyihe exchange? Rubi Miri cyangwa se Rubi Family bashaka ko Rubi yaba listed. Niba ngo listing irashoboka mu gihe twaba tugeze kuba miners miliyoni 10. Miliyoni 10 za miners coin ba listed $2. Why not joining now? Join now and don't watch this move, just move with it. Mukabone man, chasing a future, don't regret. Those are regretting future yageze. Go with it. Ni ibintu amafaranga bisaba. Nta megabyte za danje uraza ugakandaho rimwe ku munsi ushatse ufunga mega zawe. Ntago bakubaza ngo nawe kore wafunze. No. You just click one time, then you close your megabyte. Nushaka kuri YouTube ntago zino zitwara mega ngo zirakomeza zitwara mega. Nibyo ngibyo ufunga application ukandaho rimwe ku munsi. Then abantu bashaka kwiyandikisha, link iri kuri first comment ya iyi video. Ushobora kuri iyo link ukoresha username yanjye ukiyandikisha. Wowe binanira nawe yanyandikira inbox kuri WhatsApp yanjye. Aya niyo makuru. Ndagerageza aba miners mwiyongere, mutumira abantu mugire miliyoni 10 nizigera turabona Rubi ibaye listed. Andi makuru ahari y'ingenzi cyane. Ese bano bahise basohora andi makuru avuga ko ese campaign rero nubwo nibijya gutangira, dushobora guhitinga 10 million in 2 months. Abantu ntabwo ibintu byumva. 10 millions zatwaye hafi imyaka igera kuri 2. Then